هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله يصلح الحال والمآل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، اتقوا الله تعالى والزموا أوامره، واعلموا أن للنظافة قيمة عظيمة دعا إليها الإسلام وجعلها من أسس الإيمان والصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فالنظافة ليست عادة حضارية فحسب، بل هي عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى ربه. وقد أثنى الله عز وجل على المتطهرين بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كان الله يحب المتطهرين فكيف بمن يلوث البيئة ويؤذي الناس؟ وإن نظافة الأبدان والبيوت والمساجد والشوارع وأماكن التجمعات من أصول دين الإسلام. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالمظهر والرائحة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. أيتي الله سبحانه وتعالى لنجرنا مكانكو الله weltanomo e dow kala nema e ɓural e yurmede makko e hoore meɗen. Hiɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Hiɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. En tora Allah yo juulu e maɓɓe, o juula e ɓengure maɓɓe nden fof e kala sahabajo uytirnoɗo ɓaawo maɓɓe e kala on ñentinɗo diina maɓɓe kan jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, hulen Allah tedduɗo towuɗo mawɗo o ko kulol Allah woni ko neɗɗanke on heɓirta moƴƴere hande e janngo ɓaawo mayde makko. Allah wi: hey kono yo gomɗinɓe, si tun woni on huli Allah, o waɗanayi on ko sendidiri ɗon goonga e fenande, o okka on peewal, o yafano on bakkatuji moɗon, o surra on. Kanko Allah ko jom ɓural mawgal. Musidɓe tedduɓe, ñiiɓen e yamiroje Allah ɗen, woɗɗitoɗen haɗoje makko ɗen, anden wondema no jeeya ko Allah yamiri en laaɓal, no jeeya ko Allah haɗi en woɗɗitagol wasede laaɓal e dennanangal alhaaliji meɗen. Laaɓal ngal ɗum ko marɗum daraja towuɗo kal islam. Islam no mawnini fi ɗum, no hittini fi muɗum, hino waɗi ɗum ndaɗɗude, hino waɗi ɗum jeeya ɗum e bindere e daƴƴe gomɗinal ngal, hino waɗi ɗum kadi jeeya ɗum e sabu ha cellal heɓo. Ayaje attiɗe tippagol len e nuraɗo sallallahu alaihi wasallam ɓaawo annabako ngu arde maɓɓe, suratul muddathir. Allah wi: ya ayyuhal muddathir qum fa andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Allah noddinulaɗon sallallahu alaihi wasallam yamirimo yo immo o waajo tagore nden, o yamirimo yo o laɓɓin conci makko ɗin. Ndaare no jeeya ko atta yamirede laɓɓingol hoore muɗum. Nde neɗɗo no inne yo laɓɓin conci mum, no mofti ɗon laɓɓingol ɓandu ndun, sabu concol laabungol waɗatake e ɓandu tunundu. Laɓɓingol ka woni ɗon, sabu concol laabungol sa ɓalliningol a jooɗodi e maggol ka tuuni haray a tunni hoore ma, a tunni concongol. Ko ɗum waɗi aya no mofti laaɓal ngal hissiyanke wangal ngal fof e maggal. Idan musidɓe tedduɓe, nulaaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki laaɓal ngal ɗum ko feccere imanu on non. At-tahuru shatrul iman. Laɓɓintina gongol hadith on ko ɓuri feeñude e muɗum ko laaɓal diinayankewal ngal, yani salligi on e longal ngal. Kono noon lootagol ngol laɓɓina conci muɗum e ka woni ɗon, ɗum ɗon fof hino naati nder ton. Haray ande wondema laaɓal
na pinal tun non na innugol ko towugol civilisation tun balɗum ɗum ko dewal non ko ɓattor ɗum Allah ko jiyaɗon ɓattorta jomi muɗum ha o heɓa giggol Allah ko ɗum Allah no manti yimɓe laɓɓintinotoɓe ɓen e tuundi hissiri ɗin so'eteni ɗin e tuundi nderyankeri ɗin tuundi ɓerɗe ɗen koɗoni bakkatuji ɗin Allah hawtodiri ɓen ɗon o wi inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin o wi kanko Allah himo yiɗi tuuboɓe rutto e makko ɓen ɗum ko laɓɓintinagol non o wi himo yiɗi kadi laɓɓintinotoɓe ɓen ɗum ɗo ko laɓɓineɓe hoore muɗum e tuundi so'eteni ndin yi'otoni nin hara musidɓe tedduɓe si woni aya on tindini wonde Allah no yiɗi laɓɓintinotoɓe ɓen haray ko honnon ɗum firi telemma ɓe yiɗa laaɓal ɓen tunninayɓe ɓen tunnina yimɓe ɓen tunnina ɗate maɓɓe ɗen dambuɗe maɓɓe ɗen tunninanaɓe hennduduɓe fofata ndun ɗum noon ko firi hara ko ɓen ɗon Allah yiɗaɓe sabu ɓen ɗon ko bonnoɓe ko bonɓe bonnoɓe Allah yiɗa bonnoɓen wallahu la yuhibbu dhalimin Allah yiɗa bonnoɓen o yiɗa bonɓe ɓen haray ande wondema laaɓal ngal islam noddingal e muɗum no mofti laaɓugol ka ɓandu muɗum laɓɓina juulirɗe ɗen laɓɓina cuuɗi ɗin laɓɓina ɗate ɗen laɓɓina kala nokkeli ka fottete ka tummudire wono makitiji ɗin wono lekkolji ɗin e ko nantata e muɗum haray ɗum ɗo fuu laɓɓingol ɗum no jeeyi ko l'islam on noddi en e muɗum waɗi ɗum e golle diina yankeje sabu l'islam on hino hittini e kene neɗɗanke on yo moƴƴu wonano nder makko on no hittinirno yo moƴƴu islam no yiɗino yo nder ɓernde maɗa nde laaɓu nde moƴƴa hunki maɗa kin hisa ki laaɓa ko noon kadi islam on hittiniri fi yo ɓandu maɗa ɗum e concol maɗa ngol awnu laaɓuɗo wona neɗɗo uuruɗo hentiniɗo tawa kala mo ɓattiɗa o pottitantoma o werne moggo makko yani o dirtante heƴon naye taw sa ɓattike mo ko imma simo suusi o wiyama dirto ma si o suusata ɗum kanko o immo o accane nokku on ko ɗum nuraɗo maki sallah sallam inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ko o laaɓuɗo himo yiɗi ko laaɓi kon nuraɗo sallah sallam no jeeya e piiji ɗi ɓe ɓurno yiɗude gosagol no jeeya e ko ɓe sakkiti waɗude golle ɗen arjuna ɗo si Allah ƴettitiɓe gosagol no jeeya e piiji ɗi ɓe ɓurno yiɗude wujagol parfum wujagol ko uuri ɓe maki mi yiɗinama e fiyakuji gurdam moɗon parfum ji ɗin urateriji ɗin haray e neɗɗanke on no hani laaɓude ka ɓandu makko ka conci makko ka hoɗunde makko o wona laɓɓinowo saare nden no jeeya e laɓɓingol saare nden woɗagol tunningol a yari ndiyam hu ɗaɓɓu ka waɗa kum harana ya liɓir ni a ñaami baranaro ɗaɓɓu ka waɗa harana ya liɓir ni woɗɗitoɗa tunningol ngol baltode ko ya jeeyi e laɓɓino ɓen laɓɓin fendo dambugal maɗa ngal trawon laɓɓina fewdo ka gollata ɗon trawon ko hawta ɗum gon fewdo ka huɗuɗa ɗon ka gollata ɗon ka ñiiɓuɗa ɗon ɗon ko an ɓuri jeyde ɗon haɗa laɓɓingol ɗon ko an ɓuri fewtude taw e daraja ula numéro 1 si fewta noon goɗɗo goo e nder leydi ndin e hawtuda ɓe haɗa musidɓe tedduɓe anden wondema no jeeya e ko ɓuri hulɓinade e ko wondani jama on e tana e masibo ka cellal maɓɓe ɗi ñoogeji wonaɗi bugeede kaɗate sa nangi laawol men ngol ɗo trottoir o fof no hibba ñooge sa ari ka fewno makitiji ka ñamiteji ɗin soodoyte ten ko toon ɓuri saltude ko toon ɓuri ñiddude ko toon ɓuri inñinade hay noon ɗum ɗon e hibbugol ñoogeji ɗin ka jooli ka ndiyan nan ilata ɗon e ka foseji waɗade fi ka ndiyan nan ila ɗum ɗon ko pooɗay ɗum e jama on wonay ɗum sabu ha nawnaji heɓo ñabbuli heɓo halakuyeji ara jawle bona ko ɗum nulaɗo sa sallam no rentini en tunningol ɗi nokkeli hawtaɗi lieu public ji ɗin ɓe maki ittaqul mala'ina thalath woɗɗite hulon pottitoɗon kuddiji ɗin tati nokkeli tati ka kuddi heɓota ɗon ɗin nokkeli tati ko nokku ka ƴoogete yawgol tunnina ɗon woni ko bawle woni ko hurgo jano woni ko bugangol to ñooge kala noon no tunnirɗa ɗum ka jama on arata ƴooga ɗon ndiyam woni ko ɓundu woni ko cankum woni ko forage woni ko koloyru kala no woniri kañama on ƴoogata ɗon so ari a tunni ɗon a heɓay kuddi sabu arɗo wi ne daari ko huuɗaɓe waɗi
gol dargol le huuɗa ɓen ko non fuɗɗorte ko non woni adresse maɗa on ɗo ko ɗuwaɗata inde maɗa nden darigol le huuɗa ɗo Allah bonni fiɓe ɓuri fande gon heɓa wiyede huuɗa ɗo a sikka jama on fof jamantake woɓɓe nodi ɓe wole tun Allah ƴetta malaika wiya amin Allah hara ƴetti arondike kuddi nokku arano nokku ke jama on ƴogoyta ton sabu neɗɗo ne ɓawo ndiyanɗa wonatako idan nokku ɗimmon ɓe maki ka ɗowdiji jama on ka ley leɗɗe no anda ɓawo ɗo num seeɗa hakkude eden laawi ɗin igol saare yaha saare hoɗo yaha hoɗo hara ngeroyi no moƴƴina leɗɗe no awa e mum leggal gotal ma ɗiɗi mo wari fototo ɗon juula ɗon sino faala heɗanade ɗanoto ɗon ndiyan hara no waɗa ɗon e lokum ɗum ha joni node fulawaji goo haray ka ca'i ga wonira non kono ka ca'i ga nokkeli goo surtout e leyɗe ka tawata ɗo laamuji no hittini fi population mum on yoɓe foto haɗa jardin ji no waɗa no aménagement ji no waɗa gazon ji no awa fleur ji no waɗa e nokku ka yimɓe arata jooɗo foto ñallama hiira aroɓe janga aroɓe fijida tun e paykoye mum no waɗa e nokkeli goo haray sifa ɗin nokkeli kala ka ɗowdi ka jama on arata foto woni koye saare woni koye ɓurure ɗon kadi saare a tunni ɗon kuddindin a heɓay ɗum ko yoni nokku tataɓo on ko laawol ngol ka jama on rewata ɗon sa hibbi tunde e laawol woni ko ɗatal seppoɓe ka fulawaji woni ko ɗataɗen ka saare ɗo kala arɗo e laawol tawi ñoogue no hibba o huuɗa e ɓen waɗuɓe ɗum sina seeɗa ɓeni ɓe Allah arsiki jogagol hunduko muɗum hay toña toñe ɓaleje kiron kañum huɗata yennata ɓen no woodi kono ɓe ɗuuɗa amma luttuɓen ko ɓurɗurde kon si auto makko on ƴawi e ñoogue o yennayi o huuɗay si nafricains ko moto hay neɗɗanken koye woɗɗito ɗum ɗo noone ñoogue on fof noon woni ko ñoogueji produisé ɗin ka galleji woni ko noone ko noone ñoogue ko heɓirɗani e hoore laawol woni ko ndiyan iloyɗan yalta ka galleji ma yalta ka gollata ɗon wonande gollireɓe ndiyan kala ko tawi si iwi e maɗa yahi e jama on lorrayɓe noone muɗum wo ka ɗum woni wo no ɗum woniri wo haray ko ya woɗɗito sina ɗum a heɓay kuddindin ko yoni haray anden wondema e islam o mawnini fi laaɓal ha waɗi ittugol tunde e laawol ngol jeeya ɗum e geɓe gomɗinal ɓe maki kamɓe nulaɗo sallah sallam wa imatatul ada ani tariqi sadaqa ittugol tundi ka laawol ɗum ko sadaka noon heeɗa ka hoore laawol a yi pontiri ɗande pellen ɗo tufa pinere moto oto barmine koyngal goɗɗo itta pontiri ni naɓa waɗandi sera to kandi lorrata nowa sa ƴetti jawdi a okkori goɗɗo sadaka ko sadaka winnanteɗa ɗon ariya tawi mummunte bareeru ma ko nantade ɗo mum no tunni laawol ngol ari ɗawa mari ko nokkira ɗum a nokki a buyke to goɗɗo ara no ronka yiide ɗum kañum yaaɓa ɗon ma tippa ko ma jooɗo e mum ɗum ɗon fof lorro ittugol ma ndin tundi ɗon ko sadaka heɓuɗa kala tundi kala ñoogu kala salte kala lorra ko ittuɗa e laawol ngol woncitanɗa jama on woni ko laawol ka machine rewata woni ko laawol ka seppirte woni ko e saare woni ko e fulawa haray ko sadaka marɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله فقد فاز وأفلح من اتقاه وخاب وخسر من خالف أمره وعصاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله إن مسؤولية النظافة مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين وهي عنوان الرقي والتحضر وأحد أسباب الوقاية من الأمراض. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فمن أعظم صور الفساد تلويث البيئة وإهمال الشوارع وترك القاذورات في غير مواضعها. أيها الأخ المواطن المطلوب منك في عملية النظافة ما يلي: ضع النفايات في أماكنها المخصصة
عدم رمي الأوساخ في القنوات ومجاري السيول، تجنب تلويث الطرقات والحدائق العامة وأماكن التجمع، تربية الأولاد على احترام البيئة، المشاركة في حملات النظافة. واعلم أن عملية النظافة ليست مسؤولية البلدية فقط، بل هي مسؤولية كل مواطن. يتي الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مكانكو الله weltanomo e dow dendanangal moƴƴireji makko e hoore meɗen. Iɗen seeɗo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Iɗen seeɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. En tor Allah e juulu e maɓɓe, o juula e ɓengude maɓɓe nen fof e kala sahabajo maɓɓe. Yo Allah juule kala on iwtirɗo ɓaawo maɓɓe ñentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, hulen Allah huluɗo Allah on ko on woni malaɗo foluɗo on, perduɗo on e malkisaɗo on, ko on woɗɗitiɗo kulol Allah, jumpi yeddugol Allah, wopi yamirore Allah. Allah wi hey kono e gomɗinɓe hule Allah hattinirde no hana hulirede noon, wota ko satti wo on maawi si wona ko on julɓe jebbiɗaniɓe Allah. Musidɓe tedduɓe, ande wondema responsabilité ronditagol laɓɓingol ka wona e wuwede ɗon sara nden, laɓɓingol nde ɗum ko responsabilité jama on fof, ko dongal meɗen en fof, citoyen ɓe leydi ndin fof, gila e lanɗo leydi on ha e sakkitaɗo jibinede en fof ɗiɗen fota e muɗum ka tawgol mo be meɗen no mari toon ko hani waɗude. Ko honto ɓurduɗen ko noone ko hanuɗen waɗude kon, tiiɗande muɗum e doole muɗum, sabu wona doole gote marɗen e leydi ndin. Ka waɗɗagol e hoore men fof eɗen fota ɗum taw mo be yo andu ɗum. Ta goto sikku kañum tawaka e duwaɓe laɓɓinde ɓen, waɗɗaki ɗum jama on waɗɗaki ɗum laɓɓingol e sara nden. Ande wondema laɓɓingol ka woni ɗon ɗum ko mande pinal noon, ko mande neɗɗankaku noon, ko mande ko wiyete kon civilisation, towugol e neɗɗankaku andugol ko fewndi. Neɗɗanke mo haton mo hittina fi laaɓal, ayiye mo tum mona sauvage, kara han sendidiritamo e mummunteji ɗin, sina mbaadi makko nin jikkoma tawi ko jikku mummunteji ɗin o jogii, o anda ko wolete, o anda ko waɗete. haray anden ɗum kadi ngal laaɓal ko no jeeya e sabuji mawɗi ɗi neɗɗi ɗi jama on daɗirta nawnaje ɗen e ñabbuli ɗin ɓaawo yurmede Allah e koddore e makko kanko tedduɗo towɗo mawɗo on. Allah wi wota on bonnu ka leydi ɓaawo ndi moƴƴugol, honnoni no jeeya e bonnugol e leydi nin, no jeeya e muɗum tunningol saare nden. haray ɓe bugotoɓe ñogeji e laawi ɗin ɗi ɗuɗi woɗi fanɗi o ka foseji, ka trottoir ji, yoɓe andu ko e bonnere ɓe woni. ɗum ɗon noon ko l'islam haɗi noon. haray musidɓe tedduɓe, no jeeya e ko mo be meɗen hani waɗude fi yo saare nden laaɓu, waɗugol ñogeli ɗin kadi hana waɗede ɗon. hara a bugorali ɗum ka bugorɗa wo e no bugorɗa wo, woɗɗito waɗugol ñogeji ɗin ka ndiyam ɗan ilata toon, woni ko jooli naturel ji ka falɗi tun, woni ko foseji moƴƴinaɗi. woɗɗito tunningol nokkeli hawtaɗi ɗin, ɗate ɗen, makitiji ɗin, kala ko wiyete lieu public e nokkeli ka fottete, neɗɗanken o woɗɗito tunningol. hay soni arata awa itta tundi toon laɓɓina kono jeeye eɓe tuninta, sabu si tuninoɓe ɓen fanɗi, tuni ndin fanɗay, laɓɓino ɓen haray golleji maɓɓe ɗin hino ɗuytaniɓe. no jeeya e ko hanuɗen waɗude newgol ɓiɓɓe meɗen ɓen e ndi needi ɗo e o jikkuɗo. fay kumma ɗo wondi a sodanimo lemnere, o yari o fuɗɗi liɓugol poɗɗo lemnere kadi wiyama o waɗatake wallinɗa moɓa sen tippike ka oto en naɓay ka ñogue ɗen waɗete ɗon, ne'amoye ɗum ɗon, wutinamo ɗum ɗon. si woni campagne de sensibilisation ari, laɓɓingol sara nden programmama el fof an kadi jeeyeɗa e muɗum. sa jeeyiraka ɓandu maɗa ndun yaltugol yaha wallidira e maɓɓe, jeyreɗa waɗugol jawdi, neldaɓe awa ko ɓeytira koƴe toon ma coggu ndiyan. si ɗum noon fof a wawali awa jeydeɗa e maɓɓe ka toranagol ɓe Allah, yo Allah yoɓuɓe joddi ɓunde moƴƴude, sabu ko fof woni ko ɓe woni e gollande. haray anden wondema laɓɓingol koɗulle meɗen nden, caye meɗen nden, wona mairiji ɗin tun woni ko ronditi ɗum, ko kamɓe noon hani wonde yeeso. yoɓe andu kamɓe mairiji ɗin, délégation spécial ji ɗin, ɓay ko ɗum ɗon woodi fen ɗo,
yo annu ko golle maɓɓe non enen fof mo be meɗen ko yo wallito waɗa ko wawi kon kamɓe noon yoɓe daro ha ɗum sollita ha ɗum timma waɗina en ko hanɗen wadde ɗo ko golle maɓɓe noon ko kamɓe Allah lamditoroyta ɗum e toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗo en moƴƴuɓe moƴƴinoɓe yo Allah hokkoro en lamɓe fewuɓe nunɗuɓe yurmeteɓe yo Allah waɗu fi meɗen on e jungo hulowomo renti e makko e renti e lorrugol tagore nden اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والأشرار يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بأموالنا وأهالينا أو بأمننا ووحدتنا سوءا أو مكرا فأشغله في نفسه اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم هون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا اللهم إنا نسألك صلاحا في ذرياتنا رب اجعلهم صالحين مصلحين رب اجعلهم صالحين مصلحين رب اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.